mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A cikin duba ma duk wani abubuwa ka Belran News, wuce bada news ukili kota reports na mpo Felicia Mudau sanga mesi batibiri ribara chikwa disana mapungo ote ototoza mapungo vano chitarakini cha bembe ribara chikwa rabere samusina makado Collins chabane katina turamera rikoti mungo rabere sakote krona thendo ina yuzurao pala pupana fatara falkala ilimu yuprasara panda mrandu waramishasho muumbrerwa ribwani mataje ukuribana na tsengo yopambana nawo marugana na mabaribari auri obra mufarasi wawe rindera ninongobera mingwani miraro yoprao kayo mirandu kokotera mrandu ozvipa oremio horoba katina mrandu wo itambiro ya mashirini amburungano andinda kombo ka ingwe yatsipanga kuranisa pano Afrika Chipembe ngamshumburo wa inobeke muumbrero udhuvona tsa kote manogona na ingwe ya mirandu ine akuribana nayo zoraro ngwambu wa mirandu yawo yodhalesa kote aingokono uchena ngauri mirandu yawe yoba yopandikanyiwa zvino kote krane yanda yotewo yovisa muvigo wa uri kaushumai ila oda ye mwaturi potogumna chidada va itangala maroramba maigidi 225 zvino mirandu yawe ikodova hapo yatanganyiswa hapo vachuchisi bomo ava vari vorugera choto tomana tsengo vedziha vakote vachipindura pakusimbisa uri ahuna pitosengera kaiye temo vungakota hodhara zvino murandu uyo ufikisira panda uyakalapo fumera roramba mai gidi 220 rati muumbrero achikadhiva ndanga beli karife musi muhatori vulego dipadhuri vachivisira kagara zviteverawo ngomukote. Okay, thank you. The matter is then postponed to the 13th of April 2026. Accused on bail. Bail is extended until 13th of April 2026 to case number 25 of 2025. It's incorporated in case number 13 of 2024. The matter will proceed under case number CC 13 of 2024. Right. Unity ya bugebenga uzuzanywaho yavundu na chigwada cha kupindura cha vutari cha toyando china cha dovavu cha diwasa TRT bofara bahumbrera babiri bachinani bane babakuhumbera ufi babakutudana na mashirini uvakengwe kampani ya upata pala Romondo kabupo havwani huni hawera chitechini cha mapolisa cha vuani uko profi ngalaptano la fumbiri raru ruhuhi girimbiri fumbiri ratinga awara ya bufumi na buti nga machironi uko profi miradho ya Unity ya bugebenga yuzanywaho yotanganedza mbirayo yabahumbrerwa abana beba bachiko ringedzo titisa project ya upata ya ujenisa tema mvirodziso ya wifi abahumbrerwa abakuhumbrerwa ufibo bachikorera modoro wa Toyota Hilux wa baki une wabano nomboro yongoriso hovundula Limpopo huko forofi wabachikutudana na mikwelve ilinganawo 30% kana nengatoro furati ka kampani ya upata zoraro modoro wewa kuchimbira ngawo uko furofi wojiwa za chipida cha uita toduriso za mapolisa wote bahumbrerwa babachinani mutu waone ona mwa yafu ina 2 na mwe anaba na mwa yafu ina raru uko furofi batodubona za panda koti ya magistrata wa vuani ngamshumburo wa inobege wala fumi rati ruhuhi gidimbiri fumbiri rati uko furofi bakosezana na mirandu ya utodha macheni ngandira isi ya budhi zinji nga uyu mrandu karife musi mwambiro wa mapolisa fona uvunudhola Limpopo o Colonel Malisela Lidwaba bachivisira kagara zviteveraho. The members operationalized information and the suspects were traced and subsequently arrested. The motor vehicle they were driving was also seized as part of ongoing investigation. Both male suspects, 2 in number, 8, 42 and 43, will appear before Vuwani Magistrate Court on Monday, 16th of February 2026, facing extortion charges. A search for the remaining 2 suspects continue. Dihono gumanyi sukuli kota reports kardiba poritangani chimajida watere.
lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.